Da bi napravili shortcut za izbacivanje USB-a, treba nam besplatni program USB Disk Ejector, čiji se link nalazi ispod videa. Pokrenite program, kliknite na More i izaberite Options. Označite kućice Start the Program Minimized i Close the Tray i zatim kliknite na tab Hotkeys. Kliknite na padajući izbornik gdje ćete imati više opcija. Ako koristite više USB-a, izaberite opciju Eject Drive by Drive Name. Ako vam je USB priključen u računalo, kliknite na drugi padajući izbornik i odaberite vaš USB. Pritiskom na tipku F1 izbacujete USB. Ako želite izabrati neku drugu tipku, kliknite na prozor i pritisnite željenu tipku. Kada ste gotovi, kliknite na Add i OK. Dobit ćete fail koji pospremite na sigurno. Kliknite na hotkey koji ste namjestili i provjerite da li je USB izbačen.